วันน้อยกำตินากุกิจาเตหอโจเซนบอนชาววินจิงกับพาทลัมเซปเทมเบอร์นิสิมสมนิเลทุมทิวส์เดนิคูอินจงจิงกัทุโซงายกิดูฮิตีทุโซงายตาวฮิตีจานิมาซาซันเดนิคูอายูไนเต็ดคิงดอมแคนาดาออสเตรเลียและโปรตุเกลียนปาเลสไตน์สเตทรีคอนไนซ์บอลนูเวียนปาเลสไตน์และอิสราเอลกำจุมสูดโอหินดิงาโตโกนันอมซาทูสเตทโซลูชันเจอไชน่าและรัสเซียอินจงเซปเทมเบอร์นิสิมสมนิเลนีจานิมอนเดนิคูชนอัตสดนาวทูโฮหินพงโดวินฮีกาซาสตริปกำสุงอาซิสไฟร์อมลอยนดิงไชน่าเนได้สานาวทูโฮหินพงโดวินสุเลกาซาสตริปกำสุงชัวปาเลสไตน์มีโฮกำสุงฮีตีนหินพงโดวินฮีวานวยกำตำตะฮอนปาเลสไตน์สเตทฮุดชัวเฮดปีนาริคอกไนซ์นบอลตาววินยูไนเต็ดเนชั่นส์กำซาเลสอมโคเลทุมุมฮอลากำซาเลสอมงาลิขดินปาเลสไตน์สเตทเฮดปีนาริคอกไนซ์บอลตาววินลุมลำกำฮอWestern country ho zo si tabang hilin Palestine state recognizable su hilu hitan ahin la partia Israel and din pizing United States of America USA in wang long lo hilin Israel adin pizing vinahi Palestine state su gam tam ta in recognizable hen lang hizing zong le amun ta Palestine state kisim do na dinga imacha bol then ani chompo vin Palestine state su gam tam ta in recognizable hen lang hizing zong le amun ta Palestine state sim do nedinga imacha bol thein ani chumpu vin akam chengwa phon do chu hiding bebdanin do tai Israeli Palestine state gamtum sim do ding chu tin le ha thwa do dalu hinabanin West Bank gamsunga Israel mi ho chelut sa beding le West Bank gamsung pumpi chu Israel gambe khat monga la lut ding ti chu Israel government noya Minister Phabib Hon agel jing o hi West Bank le Gaza Strip gamsung hi sangkha jako somgub le sagi kuma 6-day war laya Israelian Jordan le izima kona an chudo saw hitan Israelian West Bank gamsung hi athanei nanui wa hin koi to pe wa amin mai maya Palestinian Authority hon West Bank gamsunga vai apo hi Gaza Strip gamsung jong Palestinian Authority ho khut noya achi sa sangni lenga 2005 kuma kipat anum hitan ahin la Palestinian Authority honoya Fatah Party hole Hamas Party ho vai puding an ki chuna wuchun Hamas Party ho Hamas chinui ho zone achanu to khilonchun Hamas on Gaza Strip gamsunga vai hin hop to pe o hi Palestine state recognize ki bolchi a Hamas chinui hon Israel mi amat ho in hla do ding o hi pon chule Israel chunga thil si thil phalo hlung ta lo ding a hi di pon chule gam kai sunga tun sora chamna jing jing ding jong hidi poitia United States government in agel zi uchun Palestine state recognized bolding a golo vo hidan tu hocho United States in hin phongdo vinahi Palestine state akisim do ding cho thili thelo be ding khat ki sei bo vin Jordan lui hlum lampang sungsia Palestine state ki ti chu kisim do thelo hilding hitin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in TVA aholim na khadachun ama panan phongdo in hi Palestinian Authority ho West Bank le Gaza Strip gamsunga vaipu na pang holoi chun Hamas so thuna piwin Hamas chinui mi hon nagal man cha how surrender hin bolovin tin Palestinian Authority of President Mahmoud Abbas in zani September ni sim som ni leni Monday ni khuchun an phongdo in hi Palestinian Authority lam kaina a government tha akisim do ting le Government sim do hol a Hamas chinui mi ho panglo hilding hi vetin zong Mahmoud Abbas in phongdo in hi West Bank le Gaza Strip gamsung hi ani a Palestinian Authority ho vaipu na nuai sa ding ti hi Palestinian Authority ho na tu pi pe nu khat cho hi tai French government in zong Palestine state recognize in boltaw vin Palestine state recognize bol ho zo si chunga Palestinian Authority a President Mahmoud Abbas in ki pathu sangte na phongdo in hi United Nations in zong two state solution ti cho Israel le Palestine gam chum hi sa ding ki vai pu na chum sim do ding hi atu phle jing o hitan ahin la gam kai sunga thunei na zo si Israel khuna hi zi hin vanui ni pi sei jing zong leo amun ta a phachum ding be se lo hi vanoya gam tam ta in Palestine state recognizable cho Hamas chinoi mi hon jong ki pathu sangte na phongdo vinahi Hamas chinoi mi hon USA President Donald Trump hinga lekha na thodu vin ni som gup sung ceasefire ti cho ki kap to loading ki tha to loading an opnau thu ho Hamas chinoi mi hon Donald Trump an het sa vinahi Hamas chinoi mi hon USA President hinga lekha thot zo nung chun
Hamas tinui mi hon Israel mi sungkul tang hol akhat alang ohel kitipa do sa anaw video clip khat zong hin so do vinahi Hamas tinui mi hon sei naw wachan izem tia Donald Trumpin ni som gup sunga dinga ceasefire anop dinga hile Israel mi sungkul tang ho Hamas tinui mi hon a hen ho ake khat ka hla do dingu hitin Hamas tinui mi hon hin phung do vinahi ahin la chu chi ngen abol cho Donald Trumpin anop pi ding ta sanom pui Azi chu Israel mi sungkul tang ho zo si cho athi hian lang a hingna lai ho jing zong le abon chawa Hamas sinui mi hon hin thla do su hil ning vin USA President Donald Trumpin Hamas sinui mi ho thuan pesa hitan Hamas sinui mi hon Israel mi sungkul tang ho na hin thla do lo wa hi le man tha na lin ta chung wa thung ding hitia USA President Donald Trumpin gi na an bol sa hitai Israel mi sungkul tang ho thile hing agoma mi som liligate ho thado so hele hinadinga Israel le Hamas chinui mi hoki ka chamtu se ya palaya pangjing Qatar government in Pansah ala jing lai ta wahi haptama sa sungsuni USA President Donald Trump in thuponan bolin Israel mi sungkul tang ho thado so hele hinadinga Hamas chinui mi ho na thil nge ho athil thum ho asaina ding phat chu ki chai hitan Hamas chinui mi ho Israel mi sungkul tang ho zo si cho hin thado so hil hen sule izem ti achu chi Israel mi amat ho cho Hamas sinui mi hon Israel sipai ho akona aso chat na dingu gel na a kidal na amanu wa hile man tha na lin ta achungu wa thungding hi tin USA President Donald Trump in an phungdo in a hi Russia le Ukraine ka la Russia and Poland gam sunga drone somni wal an len rut sa jing se uzong hitapon Russian NATO member state khat Estonia gam sunga Wanleng fighter jets pabep an len rut sa naw chunga North Atlantic Treaty Organization in United Nations muna Russia hinga gina khawta an boluvin Russia te chalon ho hin wanoya boina gale tol hin so sa te ding hitin aphung do vin hi North Atlantic Treaty Organization ne to gam hole European Union gam hon Russia sangten thimo an chanwin Poland Prime Minister Donald Tusk in seina Fighter jet sen lang drone hen lang missile hizong la ipi jing zong le Poland gam sunga phalne be hungleng lut ho zo si cho Poland in ka kap thla pi dio hitin gina hin bolin hi Russia te fighter jet so Estonia gam sunga galeng lut a minute som le ni sung tabang Estonia gam sunga galeng le a Russia te wanleng ho Estonia gam sunga agalen lut kha cho bol khil kha ji hitin Russia in phongdo vin chuchi Russia te thu sei cho European Union a foreign policy chief Kazaka lasin ananui sat bep sevina hi Russia te fighter jet so Estonia gam songa galeng lut ho chon missile pochi ovien galbol dinga kiko satima omchi hi vitin Estonia foreign minister Margus Din Russia te fighter jet so Estonia gam songa galeng lut ho limla ho cho an sodo in Russia na chi sa sangni leget kuma Georgia gam songa buluwa sule sangni le somleli kuma Crimea gam songa to phawa chukit le sangni le somni le ni kuma Ukraine songa galbol to tu chunga Estonia gam sunga aga chalo na ho cho thakha da hitin Estonia foreign minister in phungdo in sule Russian avialin zo sekit ta hi uhen aport chen evidence kim ke ya kine hi an ti pe na hi Russia te fighter jet so wanleng ho North Atlantic Treaty Organization ne to hogam sunga ahunglen lut kit wa hile ki ka phlading sule missile hole drone ho jong ki ka phla pi ding missile hal hole drone hal ho ne to hogam sunga chu kha hile Russia te ngai dam thum ding in hungdaw hentin NATO noya Poland foreign minister in United Nations Security Council masanga Russia te chunga gina an bolin hi Russia te na chalo on ho zo sio Estonia gam sunga wanleng agalen lut sa naw chunga jongchen hatain an kilebu vin hi Thusoh hi chan hin ki chai tai Thusoh ngai ho zo se na bon chawin ni ko pha